Aha, Kikes, antibiotik, lijek za 21. vijek. Mike check. Prvi mjesec, kupujem za Dublin jednosmjernu kartu. 6.3. kreće bus u kolodvor kvartu. Ko je mogo znat u startu da će doć do ovoga, da će cijeloj zemlji trebat jedan hladan oblog. Oko pola 9, iz Budimpešte imam let. Na aerodromu trebao bih biti oko 5. Drugi svijet, spreman za novu životnu stranicu. A Mađari još nisu zatvorili granicu. Nekim čudom, jer ovo se već proširilo na ovim prostorima. I kaki da bi se smirilo. U zračnoj luci maske furaju stranci. Koliko god je moguće držim se na distanci. Pa valjda nisu ovo prvi znaci. Grlo me peče, kamo sreće pa da i mene uhvatit neće. Otvaram vrata laktom, iznutra i izvana. Kad vodu puštam, obavezno ruka preko dlana. Došao tek na check-in, još ima vremena. Prošao bih, al ne mogu zbog jeberog vremena. Od Jemena do Tabana da vide jesam čist. Pregledavaju me kao da sam terorist. Otežano dišem, al zbog začepljenih sinusa. Malo i kišem, al to nisu simptomi virusa. Tješim se jer znam da bio sam na javnim mjestima. Pa valjda neću biti dio statistike na vijestima. Sad sam tu i nema nazad, treba mi posao. Situacija je za sad takva da žalim što nisam ostao. Počinjem kašljat non stop, naprosto. Otkažem li zaposlenje, karantena 100%. Pošto mi je tako, reko lik iz agencije. Zovi njihov health service radi prevencije. Ostani kući sve dok stvara se ta bol. I uzmi tablete što sadrže paracetamol. Pitaju me za simptome i kuda sam putovo. I jesam li se s nekima od zaraženih rukovo. Sad mi smeta svaka zajebancija sa neta. Što čitam iz kreveta dok izbacujem tonu sekreta. I bilo je bolje do kraja tjedna, ništa bez čaja i meda. Dok ne dođe radna srijeda, a u četvrtak imam termin za PPS broj. Tražit ću da me puste kad budem polago za stroj. Svi ti ispiti treninci prolaze, jebi ga šta ću. Kad bez tog PPS-a ne mogu primiti plaću. Ni bankovni račun otvorit. U 12 imam bus, a u 3 se moram tamo stvorit. Izvis, otkazani svi termini. Sve zbog virusa koji je nastao u Kini. Ne brini Ante, i sa poslom se možeš slikat. Nećemo te primit, nisi prošao, nemaš certifikat. Ne smijem van, jer je lockdown. Ne smijem van, jer je lockdown. Ne smijem van, jer je lockdown. Jebi se viruse. Ne smijem van, jer je lockdown. Ne smijem van, jer je lockdown. Ne smijem van, jer je lockdown. A van je baš lijepi sunčan dan.